šta ona radi? Mlati su. Kako se vidjela on u sredini? Ono su Dinamovci u sredini. Vidi da je okružilo sa svih strada, gleda. A gdje su javni oni krenuli od Dinamovci? Na Batne. Evo, ovo se događa već ure, pa nema policije, nema nikog. Ima srčan dvojicu uvijek. Evo, vamo li ovako sa onom policija, ne znam. Kad su? Običaj ljudi. Svi su istirali moj sam, pa da ne mogu nikog. Tako.